O te whiawhia e whaatala vantu I le mai moa ma le whaafonga fo I le tātou o tunu o le ne whiawhi o le asa sā I le taurunga I o sauni ngā lotu sa uru whale lo tātou o tunu I maru maru tāpua I ai aro mai I se whaapoponga fo I le nei o le tarananga masani ma le taitai o le HRPP e pēra masani ai a whiawhi o asa sā te tasi le sunga tu le epa I ono Dr. Sailele Malia le ngoi. Whaatala vantu tu le epa I se whaapoponga nei o le tarananga masani ma lo le soifua maruia. Ja, van malo voor jullie. Van mij Samuel Tapur Klame. Por Klame ne o te tom fai na ia taliatu I le tele o mata upu. E langa mai to tele o tangata. Ja, en my siam tāpula fo e langa mai newspaper. O ne mata upu e a fiaitu pele tunu. O le matou tutele na. O le tautonga sa matou whaia. Amato iloni ni fufua ngal malo ngayo ngal malo faleton ravelo il mato fatwanga so son il malo e ono fasau inai e tu pele tnu le voila o te mato will sa masanya on la totama ia le ta ia il malo ia ma faingoa mato o mato manatu falia oni so soni il malo o faingoa oni manatu to falenga e fo wai il malo ai le mfaya ona matou te sai male matou tute town fight o le mela o fafte ai ya le tulanga lea sa auto tala malo sai ile mawa tu per malo il va sa auto stu si foi ile newspaper au mai foi ile newspaper e anisio o manatu o le tasi na sautele au ngā o newspaper wa e tangata e le mawalta por Klame ai whaitau le newspaper ke mkua wha maloa i le pepa lea o le Observer la tu te au mai ai i a whaamtalanga o mea o lo tupu il malo e le faalia mai il malo alo faftela ya lauli il fono le wo wan ta tino mai e lauli o le va le na fatau wa ngoto le nga le over il rosu miliona tala e le nga le va mai le fo se le sene o iai e mawhai o na ave iai Australia follow e sai o le vaa e follow I vaitafi e o koe ngā vaa ia e le mawhai o na follow I le vasa e o le mei iai o le ngoto o le tulanga lana o le mea makau ki e fa pe vatu ia malanga na Malanga minister a minister male committee o mea tau wa ai o tu le anga le va wa right off lo no winga wo le anga ana tu le peno ia a vi fonta toi foto li pe le va fa come le fo ia a fa e sa o me ia li poti mai
Ora no o to ya ma o tatu tupe. Ile to e fale le o le va. Ai umane ele mfaya ona o mai ele se le sene. Ele pasia. Ah. Ole mela le o falon atu ile palmia. Na tom fai e suases. I Australia fatau i ele va. Se mo mai sina tope. Ah. Ah, ke fai a ko ke le committee o. Ah. Valu malanga o e miniska. Na la tu i lo e le anga le va. Ai le mo se sura ko ka ka. Time will fast. Eo. Le la wa ta tino mai. Ma te fa tai le palmia. O ta sa mai si me. Ah. Yeah. Ona al mafuanga. Wa ia tu i ai le minsta na ngafa ma meia. O le minsta na tofi fi me. Ah. Te la le e tom foi la audi. E va vai esse ale minsta le. Mai la finga malo ma la te tai. Ah. Yeah. Lo nga e tu i ai fi me ma ah. Malana minsta. Ah. Ah. E ma to foi la minsta foi le. Yeah. Na faalu le over i luas fu miliona. E fa wai le mele au ngala le. Mlai vale. Mele vale ne. Na umane ai le pai le vai. Wa foi le momia. Ciao. Ai la fa ngala le la mele vale le kile. Le voi la na fio fia me tala. Ar ministale tas. Le la o man na fola fola. Fa mai foi la fa comme su su. Total. Wow. O se mea kaua kele. Ai o ke kale kongo. E I rifa ia. e oh. E leo. E o fia e ni Me for. me fola fola. E leo. I lo tatununga. E leanga koso kuai ma. Fia me. Ma la audi. La wala sa kongo ka penaka. Ya sa. leo. Ola kokaini. O le lono winga. O la ta humana fai ale u. Au te lo tu na epai holo iei fa mo mo i ta por kan lame. Ina ua longo le tala o le au mai le va alia. E le fa kasi le fa lua le fa tolu na ave i lau fautuanga. Ta ofi le va alia. Ai faia. O kuskusi e fo. E tu sei fo. Ai faia. Le alan sa unor par mia luas furu miliona. A fa popo i la ma fa tupenga o malanga i e valu. E sa o ai Le ka sa o fa. e min sta ia ma ila tau mar komiti ma si o ia no. Olo no winga manisi extra cost. Olo no winga lopo la lopo lusu lima lusu ongo milionga. Le tupe ma i mau le atunu. Se sile mo meo o finga kula fa. E me faina u fa pe tu le. Oni fainga le kea. Le kea. Pengau pea. Ai ole me kau. Ora winga ya la ko. Me alo fa ma wi for ka malo le. Ia ma so salonga nga. Yo. Ia kau dia lo va. Kau kia ngai me tu le. Ai le sila mem kau kia. Ngai lo e siol komiko me ko va. Ia. Ai fa kongo komiki e va ia kau la. A mai le va. Ai ma fuanga. E wole le le palangi le. E mala ko lo ia ile. Ma le siol suil ko ol bot. Le fa fonga mai o le atunu. O le tupe tia i le tana noa to i tu le epa. E le lua se fulu wafe. E le lua se la wafe. E lua se fulu manu tupu miliona. Miliona tala. O le afu o le atunu. Oka okai. A o lele safa le atunu. O si oki vai la au mafuala au. Ale fare mai. A fa yaku fa mele se kupe. Ai ki ai kupe ia me. Ka e. Talo fai ia sa mo me wo. Tu lepa manino i o sa no nga la uli le fono le pan mene le amtanga. E pe i fo ringa u fa upu e au ia u fa ma vai mai la uli malungo le social media. E pe e manatu o se tonu o le pa le mene ia e fai ai upu le tunu. E pe i manatu e so ia le o le social media. Wa ova ma le masina e le ito e faia
se press conference po se felo inga le pale mia ma la utustala a o ile au mai ai fa mtalanga le malo mo le atunu ala o te mana tua le saunoanga manino le pale mia na fai le taimi ina ua malanga mai nei le pale mia ni usila Christopher Luxon o le upu fa pea I love my media fe o fai nei upu o te alofa il media. Lona winga ma kuafti fia lango le media fa sala la wa try fa la wa tele. Hati na el malo. Ai a faila le wa ka ofi me fa pe. E fa pe fe nga mal mala matangat. Wa me e tau on fa mal mala matangat le fu ngal malo ma le fu ngal malo la fai. Ina ia marmara mai tanga tole tunu nei. Ai o le ta fiofi ma maof. Ya, ele me fai ngale lo se me sa monge. Le wa tatu falongo. Sfurkasi fo mai wa fa ma vai. Mai le farma. Ale mo mia ya fo ma. Olfsini, e ma fu sia. Ala va pe fe nga fa wow. Ele o ama ia pe kong ia la cosa. O le foi la o il au fanga luenga o tuke. Il tau mo fai o nei te mali o le tu. O te mai tai mali. Ngā lulu o la tō le whalangolango ia i le tupe maua. I le ova ma ova. La le sauna ngā le palmia. Kele le wha maungi. Ia tau. Ese le tui ngā le whonga whapea. Taulanga i nā i le tautua. Ele ngata la lo fenga lo fa pena fo ili fo mai ile tau mo fai of fo mai fo la to e ngalu lue awa wole ni me fatino era to ngalu ol malo el to tupe e fa tupe vai la au mo fo la ya ato mal fa le ya to poto fatino era to ngalu e fa pe fe on mo tupe o le o kia I fa pe tupe ese le mele avil fa momoa o le fa ma o tupe la tu o le vano wa ia tu nei le weekend a mata na sai mai fo mai mani se nurses I lunga o le social media ona o la fonga ia na fai le fono le pane mene le te tai o le malo e pei ia o ia e pei ua hurt tangata fai ngano inga o le mele e te tau fai o tau fiofi o tangata o ina fa maoni ma lue le a wai e whengo fia no tangata nei I fafo ele whengata o no I fafo ngā lue ai kau mo whai e ngofu sa mo la tō tongi bawa o tau tua ina si o tātou atu e mako kia o esu wa kafu mo fal mai ko mo fo mai ele taimi lea ele nganga fo yo le minister nei ai ele ya leo e fa pe fo le ausa in tofu mo fal mai tu ma fo mai e fatau te atu ai ele fa mai yoti lea na oso mai a wai mato ele mawase se fu ala au wa tasi ai la langi fo ai le fa mai le covid lana wenga ole tau mo fai ata to fo mai ele tulanga ole puipuinga le na fai ai nisi fo yo fai unga
Awane to auto tele tangata. Awane to poto tangata sto tele. E tau fiofia ele pipesi. Manga yo. Como foi ngā leo sa ma leo. Ele tūlanga fo o le puipuinga o le tatu soifua. Ai nganga e sa kako o mako. Ai mawalo mal fala. Ai le ka fia le ova ile afe tangata yanga fioki. Ova ile afe. Malo, whaafitait. O le pea e alualo mawhauwhau i le taimile nei le tūlanga pangati o le atunu. Ma le manao e le atunu e fia whaawafonga i vai so uma. I se leo mai taitai o le malo. A le o le pari mia. Maybe o le minsta tupe tala feunga. Update le atunu. Taipe o le mele whai isi atunu. La foi fai fiti mai se tunu le Pasifika. Ai pera na uta o te musola. O over ma sina le to face press conference al parmia. A o le mai to win. Fa fetai fo ia ila to o CEOs. O le malo. Vai aso o mau a mai le updates fo le o tulango il so au o Samoa. Ia mana tua foi tu le. E ia I fesili. Ia o ia malo tal tununga. E pe tala feunga le tali mai ai minister po parmia. Ia le tata mai tau atu. E tau mawhai ana I CEOs fo I e tali mai. Whamata sa le tau ana I se weekly press conference al paremia po I se minister. O le mea lena tau nu fai po le whalua. Po le whatolu fo I teimi o whawhitauri. Le fo I sa au whaia. Whakoru whawha. E o ai weekends. Whai. E na ia malamala mai leo tino me vo tau mwhai ai. Le mato fo I whenga malo e whai. A te milale nei pe o le mele ua lia ni mai ua le manao ia le pale mia ma le whenga malo e tari so mai fesini ia onga ia e vatu on e li mo le malo e mai se ale valele e mai se le va e mantuala ele valele fo ia ia le kalia makanga nala na to fa fo il valele o le valele kako lo no vengo o le valele fe ave pof o te le lo po makamaka le vanga le valele e malolo amerika ila ko valele kako ki kele fe ave pof le kuenga vale nga fola kako falong ko kuila o fola la au di fele le ia male fai lo kusi fo ile o fa ka mai ma mai e po vi li ma sera u lunga o valele okay o valele o le Boeing 308 o fa le e vai 308 on sila le mai si kai mi fa penga fa mi feki o valele fe o e tagat o no winga o se tali le palimia na ona tau tali mai tau pui ele malo ale tulanga na on teriele ai mo tangata e vai manatu o lo fa peni e sa wala le e tali tonu wai yo ele ai e kwa se o le valele piccolo le e fe o e tangata ai ko le avo le lisi o no inga tele tu pe mama mo me e on tongo file lisi o le me vai fa penga le ngau el termina ngau wai ia le va le dato fa va ai so e ku o ile pulanga wanga forma kalia mo me malanga ke le vo i au tala vo ave fai au fai pule e se io o família com se me ela nga wele va ina wato e li wa kulole malo i me ia kaufi uma la nga makamelo la nga le ia ka ko va ina sa vo il palangi sosani ia nga le ia ka ko va ia mau foi kupe mama ai so mai lo male
a mua me foi le na sumu el faltele e New York Yeah. le nga umava o le New Zealand wa ka fio fi nga malanga ya muli wa ko e fai ka ko va Yeah. ya ko kupu fo il fa le covid on ko ka fi fo le ka ko le la wo wa ka ko la ko fa le me le va wa fa il covid yo la ko ka la wa fa sang fo fi va ya ko lo ka fi va E ka o fio lo e stadi, va. yo ka ko va pe o yo lo pang fa le me le va A le mea na wai o mel te minei. E leo ma fai fo ina fa lau iloa e le malo. Pe 4 miliona le na pei o le penalty. I le breaking o le agreement. o sala O le sala. E o mel te minei le lo pe 4 miliona. ya la le wo ma ku pe le si ka pagi va le australia O fa ka ua va. fa ka wo le va ma felele solo i malanga tata Fa o popo atu le na 4 miliona o le sala le na. I le lua se fulu montupu miliona o le va ale na tu e au mai ferua i le sami. Ya. ma le si le lo sulu miliona ma ule fa ele la fa le Malai va ale. E oi. Ya ale vo mai ta watu le pe o le pawa wa ma ka foi nga pe mai malai va ale le ia so. ya le wo ye me wo ku wo pa u va le ele afo ele mumoli a se mangwala o le risky ke le mea o le mua wa alo kulor kala o ele kolon ko ya fe fare O le vai aso nei le no mau al fam talanga na fai el fono le kapeneta. I se tūlanga wha na tinati. Ma pa si ai i a le tutongi o le pili al company fo i lea le Blue Wave Samoa nei. Lea sa ngafa ma le whapipi ino internet fo i e le bloketi o le sa a le school a connectivity. nga pe E o ma le temi nei o te le lopo Ele i sa se nga. meo. O le tele o pule a onga le malo le na utana no i ai. O la ufa o ngai ala toa o ngal Starlink. A o le pili lea. E iwa se lau valu se fulu valu afi. Close to 1 million. E oi. a le company foi le e miliona e le kongia le kongia le regulator lima se la wa fenga ai kala fo il company foi le ka ko malo le sanga lu inga me yo afo yo o company sokai miliona lima se la wa ele kongia O le mea. ai ko ave ia ile ia le si miliona e fa wo we pela ko ngalo e kinga o company o fa maungia le leanga ai faia on o wo O le mea la leo te vai e tō wai pe o le company le Blue Wave le nei. Sa o sui le ingoa. O le pe le sa e mua le ingoa le nsa ingoa i sui lo le ingoa. A o le alau te mai tau atu, e pau le mea leo le lei mai le afo i le fai unga le kapeneta. O leo wha tonu e whetu nai ma le ofiso le regulator. Ina i e tutongi le... mo Tutongi mua la tō pili la i ai pe lima se la wafe. Ai pe o le points leo le tau watua. O le leo o mal terminei ele ola le telo internet. ya A le ala tutongi tupe le, pe asa te tauna si le sila le malo ina i su e mua. Po ola internet. ele me fai il melanga ele nga o sui ele afo il malo alonga winga e se vera il makanga o le me e kala fu ale la ko va kule lima se la wa fe kala ia le milion ia ko o mai el kupel malo e ko fa ku moile kupel malo nga o mangale ele se la ko nga yengo fa O le tupe lau te mai tau atu i le fai unga le kapeneta. E te tongi mai i savings ale mtanga ruenga. Tupe wha sao ale mtanga ruenga. Tu le epa matua e leo se tūlanga le leile i aile tato wharimai. Matua mana o mia wa amata na o ilunga le social media i a to telo tangata. Le ola e a maruru o le telo potu lo tau fia ai mai ngase. Wa amata no o il tūlanga o vaila au mo te maiti wa sioki.
ai lo ia se tūlanga fo i lele vai atu e pei o le wha mua le malo, le whare mai wha fitau li. Le si mea la o maa koe whaungi si whale mai. O le wha pe whenga o whaungi si whale mai, o la ele o le le whale mai leu ka. Mukua makau kia le tūlanga o le ayungi. Fuafuanga le male mauku. O le ala vole ngā leo sa au pisa ia. E le pule leo sa iai. A wai le kupunge me ngā maka mai long kai. Esa. Le ayungi o ngi whainga e fofo ai whale kongu ia. Malo, whawhtai. O le ua manino le matore vai o tāpunia sui whaatu o le palota mo sa whatalua o le tamai tau atu ele o yeise sui o le i tau pipi. Sa iai le mato wha moe moe. Lua fo sui na ona toi se loa i lea masui. O whai ele tonu. Sili ona tapen pena pea mo le whenga palota tele. Ai kupea ia le whenga palota lea. Whaalu pia wato tolu la tau e o. E tu pia e o la tau. Ai tapen pena le sui le HRPP. Mo le si whenga palota le a soa. E le tau ngō fie le au taxpayers palota nei whaiso. Makua kaunga kā. Kasi le avenga le amo taxpayers taimi nei. Ia a whai fo ila e alu wai le keisi le whai nei o le whamasino ngā vai maunga tolu o le al tūlanga e o ai. That's another load in our taxpayers. Ale tūlanga la. Te le tupe alu o le atunu ua. Ala tasi leo vaenga ua e peo le na. Sila fia fo ina whai le ma tana noanga ma afualo. Sa lele le vai ason se mai atunei. Ala tasi leo vaenga na tu olalo i afualo ni malo. O le spending. E le tauna fua le whaaruina o tupe. Au te lofo le tasi leo vaenga o le te una ia lava le te leo tai. O le mato so son tele na. E le malo. O mato manatu uma. Anga e le whaangatu tau sele. E na ia mawhai o na lava tupe. E whai ai la ia tina i tua. Le elta i miliona le usi i lunga 2 miliona. Ia e lea mana ia le matamato tualalo. A le mesili o na matanga. O le alu ave le molia e nisi e le whamasinonga ma whamaonia ina. Tau solo mua te whono la tau. Ona whaangasa setu. E whata waipalota. O le mela makaukia, o le whamaongia mai e le whamasinonga. Ai to li watu ta il malo ko evange ko ka fo o le nianga la ia a se tai o lo ia le fauto tanga mal fa ko fala inga kakau le fa sauina mal fa ngata tau sele ale tu unne la vola na ele mafaya o na matu no flofo ai langa pe meia ma le fa moe fa fonfonga ia la tu fai pule on avele o se fa to awa le me tupu o le mele e a foi tupu nei o mato kilo e fa ko kasi a ka kai e ko ala no fo e fai pule o le faino mato o le faina fo na o lato o le pico siri ngam ka kia le mele na fai ia ka ngasua ia Talolo. o le mepico siri ngam ka kia Ya o mai te mine ile o tali mai. Yo le o amana ia le ngato mato fai pule o lato fai fai pule le se si le fifia
e mo songa sanga kofa ele sos o ke o fo pe fa pe mai se fai pule o le lavaenga ke le mo miang ke kusi pe ke kusi la e fai ngi ma ko fa o ke le mo miang i konga o la ke le o konga e ka fai mo mia o ma ne o matai o ainga ia mea a wā e tua ia i whala vele whai o le tangata mo la inga o le tangata mo le whasiromanga. Se ina whai ngā fōi la le lea mana i o mato. A wā o le wālu whasala lau. Ia le whapito mea uma e la tō lava whai pule. E la whai nga la mato. A ke vai alo whai ngai whai pule. A le pula pula mai maka. E ngā o le kai ya e malanga ma le avo ma le fonftalai uma ai maka fua la ko maka fua mako e o pengi ke o maua o ko pe a ko um sa fale pe a uma fa e mato te le mala o foi to faina me maka a wa e a le te tai e feito tasi unga fa pena lai matau sa mo ale fa e ilo foi la mato malatu e me fai on fa pe e tai o le tunu lo ia il kofa e kopu ia me a fe ia fai pule fe ia le chapipi fe ia fai pule e la longo le fast ole la fa fon mai o mako kau kalai ele tumba no sa moe ave fa lo longa o fa como ngai o tumalo ai fa pe na fai fa pe no fai le amalaia alo fa tele mo le fa no ino lo te mi o lo te mai tawa to fa nga solo lo vai so le fono uso il parmene ton fa mal vasne o le si mele o mai tawa to il to fono le vai so e po tau fiu si fonga feta lai tawa na mai la unga foi pule au te lo va vena uma la unga fai pule vai foi pasia le pachi yo o pasia pasia wala to te le malo ma te tawa le pas fa nga yo le malo o mato wa manatu foi le ina ia tili salo sene ile ele tulanga el paquet ole winga tonu na mato o le mato lango le paquet ai ni me fale tonu el mato fa perto e ele me le fale con ala le me e mo qua sasa mako fa lo kola o mato lango o mai fai o fa tu a tai mo fa mo no lo tai mi te mo se si fero inga le sa nei ya o fa fonga mai mo le tunu tan ranga ma le tai le chapi pi sunga tu le pa yo no tak to sai le mo le ngoi fa soi foi ya